Oyundan əvvəlin 10-cu bölümü sizlər üçün gəldi. 8 gəldi az əvvəl, 9-da indi yayınlanır. 10-cu bölümü də sizlərlə. Çək. Təəssüflər olsun ki, 9-cu bölümün 3-cü hissəsində problemlər baş verdi. Göstərə bilmədim sizə. Təəssüflər. Onu izləyərsiniz. Nasıl gösterip bitecek birazdan. Bu ne ya? Sonuçta arada paylaşımlar gelip sefer anca. Nasıl yok? Kız part 1, part 2, part 3. Biz tez yani. Ama problem değil ama. Ben hemen bunun gönderişeliyim. Fenerbahçe. Böyle WhatsApp izleyicilerimizin. Oyundan evvel 10. bölüm. Evvel Seviyene Zvezda vurdu. Hoşbəxtçilik. Deyir tıkıdı. Beşte başlayacaq. Normal 40'a qədər. Normal 40. Bir də normal 55'te yani paylaşmaya. Ata keçdilər. Lech Pozan'ın 100. dəqiqəni vurduğu Xəbərştevada 80. Krayovaleyski Sofya'da 2 Sirvinez Vizlar'la 50 dəqiqəni. Konik Fenerbahçe görüşü başlamaq üzrə artıq. Marco Asensio oyundan çıxdı. Yerində isə İsmail Yüksek daxil oldu və Greenwood daxil olub. İrfan Can Kahvecinin yerinə. Oradan şərhliyəyə oynayın buradan. Xəbərşeva çox təəssüflər olsun. İkincini vurdu ama GF də deyir ki Ramazan Ahmedi'yi 5-5'lə. Evet. Hər iki futbolçunun reytingi nə qədər olub? İnternet bitiriblər. 6-8. Görək. Bu kadar heyət var daha. Medet Murigi yoktu bu arada bilen seç. Evet. Şu an Anonstera Valde oynuyor Mert Günok'la. Günok. Mert Günok'tan Semedo'ya. Semedo'dan top itkisi. Sefir ötürdü. Burada. Şimdi bir şey yoktu dedi Fred. Genduzi. Getdik. Alınmadı qalib pozuncusu var Fenerbahçe. Burada Talişka. Koynik'in futbolçusuna karşı qalib pozuncuları. Santa Claus'un aslında söhbət falan biraz sonra xoş qalacağam. Burada. 2-16 eləyib. Bunu qorxmağa ehtiyac yoxdur, narahat olmayın. Andorran futbolu bilinir də aslında. Azərbaycan onu yəni çox inkişaf edib. Allah rəhmət eləsin. Vikingur eləmədə bunu, Vikingur eləmədə. Gol qeyd alınmadı. Of, rahat. Hadi Vikingur, son 10 dakika. 17 dakika, hadi Vikingur'um benim. Bir dənə qol at, söhbəti bağlayaq. Haydi Vikingur. Vikingur gəlir, sonunda gəlirdi. 2 dənə qol ata. Birinci bölümdə. Bəli, 11-ci bölümdə oyundan əvvəl. Ondan əvvəl 11. Çıkıdı 11. 85 bakış. Şafan sürük. Desteğinin dayana. Desteğinin bir şey var. Desteğinin ki.
Kimden var? Var. Hamdi Kingur'a penaltı verdiğinden yetmiyor. Semedo dilen bir şey yoktu. Semedo. Semedo. Altı dakikani geride koyduk. Şuraya neyse var mı? Bakın. İran'ın merkezine oyuna Karabağ futbolcularını dahil ettiler. Bulgaristan hatırası. Her kimde Bulgaristan hatırası var. Kupanın esas mərhələsində alt olub. Qarabağ 2014-2015-dən bəri hər 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 il şeydə Avroligada 1 il Konferans Liqasında 2 ildə Çempionlar Liqasında 2 il davamlı Qəbələ Avropa Liqasında Neftçi Avropa Liqasında bu Sabah 26-27-də heç bir yoxdur. Asif Sport Mbappe Bəhlul Mustafazadə Bravo Bəhlul. Geçmiş olan Marcus Rashford ama. Çok ders olsun. %5+1. Çok artım gəlməyəcəyini düşünürəm. Max 2 dəqiqə, 3 dəqiqə. 2 dəqiqə. Qaç təsəssün 2 dəqiqəsi var onun net. 2 də 3 dəqiqə. 3 dəqiqə. Ölkə xalqının səhifələrində Türkiyə adını deyək. Bu bizim başımız şişər. Sabah saat neçədən bilet olacaq baxaq. Sabah nə oldu? Buyur. Sabah 20'dən. Deyəndən sabah bizim başımız şişər. Bir dənə 18'dən 20'yə qədər bir olacaq, onu bilirəm ki. 8'dən 20'yə qədər. Ondan sonra 20'də yığışacaq şeyə. Tamam. Elə Paydenin oyununa qədər. Bir olacaq. Ayrıca 21'den Dinamo Minsk görsünde saat 22'den itibaren ki belli bir görüşler var. O olacak. Talişka'nın aksiyonu var. Anderson Talişka. Bakır Genduzi. İsmail Yüksek. Fred. Ake, Milan Skriniar. Talişka. Fred. Genduzi. Genduzi yenen. Mason Greenwood. Nelson Semedo. Mason Greenwood. Greenwood'dan geri çekilir Ake. Jadon Ostravolde. Kerem Aktürkoğlu. Kerem.
Aslan Greenwood köye çəkdi topu. İsmail Yüksek. Gündüz'den ötürme. Mayıs'ın Greenwood. Estek artık gözü göre. Tarafı gönderir topu. Sterfoy Dejana'ya atırsan da verede ötürme kapı karşısına. Top uzarlaştırılır. Fossema yaxşı oynadı burada. İsmail. Ketimi. İsmail Yüksek'e kalır bu arada. İsmail Yüksek yerde kalmıştı. Ketimi. Kaydanı bozmuştur ekmek. Krayova bir tane gol vurar. Ekranlarda görülüş. Abi yapma da. Ola karşısından alala gəlir elə qaçsa. Fransalı futbolcu. Şimdi devre durmuş başladı. Ey. Ay ay. Özünü çaktırır önünde Osterfoy da var. Ketimi'den ötürme. Sirvene Zvezda 4 attı. Evet, neyse biz gelirik artıq 7-0, 8-0. Sirvene Larne UEFA Avropa Liqasında. 43 dəqiqə sonra. Kalələdik. Birinci bölümü ilkləşdiniz, Allahın köməyi ilə. Cəlbim bölümü budur. Biz də keçək hemen qeyd edək edən yiyək. Evet. Çox təəssüflər olsun ki, Serbiya bugün də 250 xal yazdı. 250 xalı yazdırdı. Hadi bitti. Bitti hocam, bitti. Bu görüşte bitti demək ola bizim üçün. Evet. Sabah əldə öz rəqibini gözləyir, bəli. Evet. Şampiyonlar Ligi'nde Sirvene Zvezda'da öz rəqibini gözləyəcək. Vikingur. Xıberşev olacaq onun rəqibi. Larne da öz rəqibini səbirlə gözləyir. Xıberşev'da bak sanat oynanılır. Aha. Az 5 dəqiqə artımım var deyə düşünürəm. 1, 2, 3, 4, 5 dənə sarı, 6 sarı, 6 dəyişiklik edilən. Qol yoxlanışlarından saydıq. 5 dəqiqə artımım var. 5 dəqiqə 6 dəqiqə artımım olar. 6 dəqiqə artım. Evet, ondan əvvəl 11-ci bölümü. Ondan əvvəl 12-ci bölüm var. 12-ci bölümdə ki Xıberşeva, Krayova, Levski, Sofia, Lech. Bu demiştim ki son bir şova bir ya. Evet, Lech, AGF, Xıberşeva, Vikingur, Krayova, Levski, Sofia bitenden sonra biz de bitireceğiz 11-ci bölümü. 12-ci bölümü çizeceğim. Son artı 2. Sırasını İsrail 250 kala başladı. Kapıcı yok, 55 bin lira.
96-3. Krayova 2-2. Eski Sofya təəssüflər olsun. Öz yerlərini aldılar. Rəqib cərmə meydançasında eyni zamanda Osterwolder'de görülüyor burada. Bitmiyor mu lan? Ben zarkaya bakım qaydım. 9'dan olmuş baş. Ne oldu lan? Kingor. Kingor. 5 dakika genç. Aha vardı yok lan iş. Penalty. Hadi Kingor'a bir penalty verir. Kingor'a bir penalty verelim hocam. Hadi Kingor'a bir penalty verelim. Aha. Hadi hakim. Aha Bosniya hakim dedi. Hadi hakim. Orada ben şeyi qeyd edeyim. Şimdi təəssüfən Avropa Liqasındayım. Krayova. Kustu oynayacaq. Finlandiya. Rumıniya ile oynuyor. Avrupa Liqada isə Şampiyonlar Liqində isə təəssüflər olsun ki Levski Sofya'ya geldi. Bulgaristan. Kazakistan. İzleyəcəyik. Hem Bulgaristan hem Rumıniya xalq ötüdü bu arada. Sen 5. Aha. Rumıniya 125 yıl. Aldı. Sarı vərəqə 2 dənə Abdal. Aha. 2 sarı vərəqə inandı oradan. Evet, Mozart 40 saniyede oynayacaqlar. Ben hazır. Tek. Evet. Yani ki bu sarı vərəqələrdə bu işe yaradı. En azı 35 saniye 40 saniye falan artım gelecek. Heyf. Təəssüflər olsun. Çox təəssüflər. İsrail 250 xal aldı. Oy oy. Çox təəssüflər olsun. Hacam ya. Çünkü aslında Şampiyonlar Ligi'nde təəssüflər olsun. Təəssüflər olsun. Cervena Zvezda Xaberşevana qarşıladı. İndi Cervena Zvezda aparacaq inşallah oyunu. Serbiya İsrail. Eləyək.
Avrupa Ligasında ise biz kimi dedim ben? Vikinger görecek. Çok berbat. Kongurtium. Evet. İslandiya. Sveçre. Bu görüş de bitti. Hatta bu görüş de bitti. Craiovana gediləmiş zaten. Və Lech AGF görüşünə bir tulaq. Yavaş bitirək. Bu arada Santo Coloma Rapid ne oldu? İki tamam. Bu görüşte bitirək artıq. Nasıl 25-ci 26-cı qədər bitirəcək oyunu. Hər hansı telefon zərəkə qoyub qaydıram 3 dəqiqəlik. 18-19-cu dəqiqəsi davam edəcək. Evet dedim telefon zərəkə yıxsın. Bu arada davam edək. 4-5 dənə penalti vurublar. Lech Poznan ikisini qaçırıb. Birini AGF qaçırıb. Hesab 1-1'dir. Evet bu görüşü bitirək. Yavaş biz də görüşlərə bitirək. Görüşlərə baxacaq halkım yoxdur. Bu arada Fenerbahçe daha dəyişiklər gəldi, onu deyim sizə. İki dəyişiklər gəldi. Kerem Aktürkoğlu. İşte Tony Musa bu oyuna daxil olub. Oy oy oy. Oy oy oy. Evet. Avroliga'da. Bilmiyorum. Danimarka hareket ettim mi ölçek olarak? Danimarka. Güzel ne olmuş. Burada 2-1. Dördüncü penal gelir. Lech'ten. Arada Oğuz Aydın oynadı. Anderson Talişka'nın yerine. Evet Hatay demişsiniz ki burada transfer gelecek. Hatay'da ise pek transfer tren değil. Mesela 2-2. Evet. Lech eğer buna vurarsa. Lech buna vurarsa. Her şey. İlginç. Sonuncu penal müəyyənləşdirəcək. Hadi bitsin. Elim bu görüşü ya. Ondan evvel de bitiririk artık bu görüşten sonra. Görüşler evet bize değil. Görüşler zaten bitti. Sırbilen Sfiyaz'da bizim için bitip Slovan yine İberi'ye kalır. Bağda danışmak için bir şey değil. Bir gün çok yoruldum. Sabit olacak inşallah. Nasıl? Ne oldu? Evet vurdu 3. 3. Kırıntı onu gelir. Lech vurmağa yaxınlaşır. Lech vurmağa yaxınlaşır sonuncunu. Oy 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 gözəlim. Vurdu 3. 3 her şey. AGF'nin ondan asıl olacaq. AGF sabahın rəqib olacaq. Bütün təsvifat mərhələsində. İhtimal. Evet daha bir dəqiqə. 25 dəqiqənin tamamında. Evet gözlük. Telefonumuz herkes götürüp baxa bilmirəm. Aman oh.
Geldi mi? Geldi. Bayık. 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 Bayık vurdu bağına dört. Onun sesini yanına buradan. Evet. Maç biter. Penaltı zirasında 4-3. AGF-2 mağlup elədi. Şampiyonlar Ligi'nin daha bir klubu belli oldu. Evet. Bu konferans ligasıdır. Bir de Şampiyonlar Ligi. Avrupa Ligi. Lech Poznan. Klaksivik geldi. Polşa. Farer. Adaları oynayacaq. Və Rahbedin 4-cü qolun yeməsinə baxmayın. Heç kim narahat olmasın. Evet. Biz Şampiyonlar Ligi'ndən tanışdıq. AGF. Azərbaycan. Danimarka. İnşallah. İlk oyun böyük ihtimalle özümüzdə olacaq. Diye düşünürük. Son olarak yani Sirveniz vazılarını Konik Fenerbahçe'nin tamamını yaptığı onlar. Bundan evveli. Evet, burada bir şeyler geldi mi? Açıklama. Mesela bakın öyle gibi kim oldu ya. Bu hikaye bitmedi. İlahi, ilahi, gelir gaga. Öpürəm də. Hadi yazalım. De. Juninho Vieira. Haydi hamımız kötüne Qarabağa. İnanılmaz girmiş. Hoş geldin Faraz Xeyrullah. Ham yazı rakibe hürmet etmeyiniz numara. Hadi bu da gelir gelir qadir. Gedir gelir qadir. El çəkdirlər. Önümüzə gidin bula. Dokuz. Oksan türlü tamamı bu arada. Fenerbahçe'ye bir şey diyebilmirəm. Çünkü ben onu paylaşardım. Bir şey diyebilmirəm. Sen bu oyuncuna bir şey diyebilmirəm. Sen artımma da var böyle. Mesela 4 dakika azalttın sen 14 dakika 2 tane gol bulmaları biri için. Böyle bir şey kaldım böyle var. Santık olma 5 tane sen aradan vurar. İşte zaten vurar. İsmail yok, İsmail. Bomba çəkdi seni yetim. Belki. Sezon sonunda futbolu bırakacağım. Ay, işıq kəsəcəyim vaxtda.
Süleyman 100 milyon lira. Ama bu da 5. Ümumi hesap neçə oldu? 8. Əsas hemen tutduğu yerində Levent Merdan idi ismi olan. Evet. Playoff'taki rakipler Ajax, Slovan Bratislava, Žalgiris, Celtic, Dinamo Zagreb, Karnuzalgiris, Crvena Zvezda, Beersheva. Ama çok isterim şey gelsin. Mesela üçün sabahdan açırsam Crvena Zvezda, Beersheva gelsin ya. Ben de net o gelsin. Sabah çünkü İsrail yakınmıştı. Gerard Armenia'ya şey gelsin, Celtic. Celtic gelsin. Kayıt Lesk Sofya için de bir şey gözlerinde yani. Hepsini gözlemem lazım. Fata Nagorlar. Evet. Welcome. Manyak. Evet. 30 dakikayı tamamladık biz. Ne değil? Sirvene Zeyazdalar'la görüşünün de bitireyik. Bu da bitti de. 9-0. Məhlif bu oyun. Sen başa dönmüşsən. 9-0 nerede? Son olarak Kornik Fenerbahçe'deyiz. Bu yarışda bitireyik. Aşağı biz özümüzde de bitireyik. Ahmet Mölder oyuna daxil olub, pardon. Ahmet Günok. Arada Taliş Gezegen'e diye çıxıb oyundan. Neredəsə vardı. Gələn oyunda inci Talişkanın yerində Şamanson Greenwood'u görə bilərik. İşte 9 dəqiqə 35 saniye orada. Aramızda 12-13 saniye fark var. 33 dəqiqə 33 dəqiqədə bizə tamam olmuş görür. Telefon olacaq. 5. Saat 4 tamamını olacaq bana. Maç bitti. Evet. Ondan evvel son dedik. Ne oldu? Slovan İberia'ya da bakaq. Son olarak Tabii İberia'ya bir gol atam. Ülke kalı yazdığım sonra lazımdı bize. Temsilcisi. Siz izleyin. Sanırım. Kaydıran bir geçen var. Evet, şunu gösterdiler. Temsilcimiz Fenerbahçe Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin. Evet, hakikaten 1-1. Bana kaldı burada sabah gösterdiler mi ya? Orada transferler gösterildi değil. Luka Gugaşaşvili ile Karavan kesmiş Slosu gösterdi. Kapıcısı. Can Armanlı Güner. Serbini keserler. Dün paylaşma önemlidir. Sabah oldu. Paylaşıplar. Sabah FK Ofak Şampiyonlar Ligi 2. Önümüzünde kupası toplam 3-0 skorlamakta için kalıyor. Altında 3 milyon. Bizim arası 3 kartımız. Uşağı. Aşağı bu görüşte bitme üzere. Yalnız 3 dakika kartım geldi yapıyor. Düşünün. 3 dakika daha beraber alaq. Bitirək. Bu arada bizim diğer videomuz yayıma girib artıq. Ondan evvel.
Səncə bu? Nasıl bunu bilmirəm, yəni səncə bu bölümdür. Həqiqətən bilmirəm. 10. Ha, 11-ci bölüm. 11-ci bölüm. Bu arada 30 dəqiqə gedib ha. Ha, 33 dəqiqə 7 saniyə. 34 dəqiqə. Evet, bunu bir də paylaşsam 2 dəqiqə olacaq videosu. Belə. Görək elə nə olacaq. 36 dəqiqədən sonra video gelir. Tamam. Yoxlamalar var mı demişsiniz. Bu görüşdə səvələ bitsin. Abdurrahman Kalamayla qaldı. Atletico Madrid 3-1 Getafe. Kimidir? Sosiyete Cumhurbaşkanı bak. Lokman'a bak. Şöyle ne yiyor? Kokeye bak. Griezmann ayrıldı. Evet, Atletico Madrid'den Griezmann gitti. Teşekkürler olsun. Teşekkürler olsun. Evet, bir de tamamım artık. Aa, Fabinho'na her yanıma saldı. Onlardan söylemiştik. Kornik Fener'de bir tane qeyd edək. Hangi? Fenerbahçe Kornik. Şampiyonlar Ligi için sezon arifəsində Fenerbahçe Sturmgraz var. Türkiye Avstriya. Türkiye Avstriya. Avrupa Ligasında şey geldi. Dur. Avrupa Ligasında Gornik geldi. Gornik rakibini gözlüyor. Sevinçten güle güle. Tüm test satın al. Tüm test San Marino Drita var. Kassova. Manyazak. Adamlardan geliriyor. Lan bu ne? Türkiye aldın silahı. Gözümde zulmete döndü bu alem. Sen gelin göçen gün, gelin göçen gün. Şampiyonlar Ligi tam olarak bitti. Bəli, Şampiyonlar Ligi tam olarak bitti. Bulaqlar da xalın aldı. Bolqarıstan xalı oldu. Canın tutardı. Erkek halları var. Evet var. Erkek hallarında Türkiye misal aldı bu hafta. Bitirme zamanıdır artık. Şampiyonlar Ligi'ne her iş. Onların geliriye Slovakya ve Gürcistan'ya. Slovakya'nın hansı temsilcisi 225 qalıb. Daha bir tane. Slovakya. Ha, Spartak'tan o. Evet. Direkt mi görüşü? Ne kadar? Tamam. Böyle bir tane orada yetim. Alçak ol aldık. Sabahın rəqəmləri açıqlanmıyor. Bəli, sabahın rəqəmləri açıqlanmıyor. Bütün oyunlarda da qol tutuyor. Bilmədəm, hədələniz. Hakkı Sanatı 5'te bitti. Slovakya bu hafta çox bərbad bileti getirir. 125 daha oldu. 250 xal.
Bu neydi? Ha, ünlü gösterdi. Korktum o. Gözüm bu neydi böyle ya? Kürdistan da aldı ha 125 kalını. Gürcü kardeşlerimize şükür. Evet. Evet. Yarış bitti. Özürce yaxşı baxın həllik. Deyək. Ya həllik sağlaşmıram. Ne sağlaşır ki? Ama qeyd edək, sonra sağlaşacaq. Belə mən hərlik bunu kəsirək bura. Bura bitsin tokulamaya. 802. Sağlaşarıq. Evet, bugünləri mutlu olacaq. Tentasyonun Şampiyonlar Ligi elemələrində Mijalibi Slovan British Lava geldi. Evet. Slovakya. Evet. Şampiyonlar Ligi aldı təsdiqatda. Mijalibi Slovan British Lava İsveç Slovakya, Sabah AGF Azərbaycan Danimarka, Dinamo Zagreb, Kano Zilgiris Xorvatiya, Latviya, Levski Sofia Qeyrət, Bulqaristan, Qazaxıstan, Arat Armeniya, Ermənistan, Sloveniya, Severna Zvezda, Berşeva, Serbiya, İsrail, Olympiakos Nijeman, Yunanistan, Niderland, Union Bodo Glimt, Belçika, Norveç, Fenerbahçe, Strumgras, Türkiyə, Avstriya, Lyon, Sparta Praha isə Fransa, Çekiya. Çünki təsdiqatın Avropa Liqasına gəldiyimiz zaman Larne belə yarışı var. İrlandiyaydı mı? Şimali İrlandiyada səhv eləmirəmsə Larne. 80. Nə qədər yandan şeyə baxım bir dənə hərlik. Bu Larne İrlandiyada, şu Şimali İrlandiyada bunu baxaq. Özə edək. Şimali İrlandiya. Şimali İrlandiya, Gürcistan. Bəziləri bəlli, sabah tam bəlli olacaq. Sabaha tam bəlli olacaq. Belə uşaq var özünüzə. Şu baxın deyək. 43 dəqiqədir bitdi yoxsa. 44 dəqiqə. Tren maçlarına baxaq. Sabah 0-2. Lincoln Mijalibi 0-0. Dinamo Zagreb 3-2. Tun. Talca 2-2. Egnatia. Penaltı seriyasında Celje 4-1 hesabı Egnatia məğlub elədi. Hertz 0-2. Strumgras. Shamrock Rovers 2-1. Harrad Armeniya. Polandila 3-0 məğlub etdi. Riga isə 5-2. Vardar məğlub elədi. CSKA uzatmalarda. CSKA Sofia Spartak Trnava 0-0 gəldi. Penaltı seriyasında CSKA Sofia qələbə qazanır. 5-3. Dirtese Floriana'nı 2-1'e məğlub etdi. Bugünün görüşlerine geldiğimiz zaman Karat 1-0 Romanya'na məğlub etdi. Ardınca isə 6-5 hesabıyla penaltiler sırasında qələbə qazandı. Kano Zalgiris isə Klaksivki 1-0 məğlub etdi. Lech 1-4 ATF görüşündə penaltiler sırasında Lech məğlub olur 3-4. Berşeva isə öz evində 2-0 Vikingur qələbə qazanır. Krayova isə Levski Sofiyada bərabər qaldı 2-2. Severna Zvezda 5-0'lıqların üzərində qələbə qazandı. Gornik isə 1-1 Fenerbahçe bərabərliyə gəldi. Eyni zamanda Slovan British Lava 1-1 İberi oldu. Kjini isə 1-5 hesablı Lugano. Kopenhagen 2-1 Polisia. Rapid hələlik 5-1 Santa Coloma görüşü gedir. Gələnlə 46. dəqiqəni tamamlayaq və bitirək görüşü. Bizdə. Mən bir dənə baxaq şeydən Instagramdan bəzi günün xəbərlər doğrudur. Evet, bütün təsvifat hamı playoff'una gəldilər. Sabah da şeyini işinləşdirdi. Full time 1-1. İlk oyun 4-5 Ağustos'ta. Şöyle. Bilmem. Elə bilin bol. Bütün təsvifat çox maraqlı olacağını gözləyirəm.
En icad vaxtıdır. Apit'ten 6. 3'te. Fenerbahçe Sturm Graz. Fırt. Direkt bizde bu görüşler. Hadi maç değil. Biz bitirdik. Evet. Bugün bizleri gözleyen hem Tel Aviv zad var. Çeşke seferde Karabağ hayatı çıkaramadı. Bir seyir kısıklığından məzəd üçün də olsa. Kapatla. Ben reklamcı değilim. İşləsən mi? Meytlə 500'ün ara. Ama yoktu. Neyse reklam eləməyə dedim. Heyecanlımı deyirəm. Ne iş olabilir? Çıkarşım Tel Aviv Şerifi heyet asıl. Hiçbirinin heyet yoktu. Benfica yerine sırası tuğla. Kalem kiminkini İsveçre. İsveçre. Evet, Şerifi Konferans Ligası'nın münasibəti təbrik edirik. Pafos Hayduk. Pafos'tan bir dənə ötürüm gəlmək istəyirəm. İsti. Tabii mənim işim çox çətindir. Bu da oyunlar şərhləmək var hamısı yanımda. Bəzi dostlar sizlərə yaxşı baxın. Sağ olun, sağ olun kalın. İkisi 3 dənə. İkinci hissələrə 5 dənə sandarsız da sizdə. 50 dəqiqə boyunca bitti olduq. Diğer görüş başlayıb bu arada. Mənim videolarım arasından baxaq. Hələ baxaq. Oyundan elə. 0-0-5'te başlamalıydı desem ha. Ne kadar başlayıp bir şey. Tamami. Bitireyim bir görüş. Bu görüş biter. Babalar gider. Hadi arkadaşlar 48 bin kesmek lazım diye bir şey olmaz. Chatten yazın gerek. Benden de kendisi öyle çakılan yazmış. Kabada geleceğim. Kups. 02. Azerbaycan 200 Endiko. Evet. Lan. Yani bak sen ekibinden yanından çıktı. Kornik'i bilirim ne Kornik. Oy. Kornik Zabre. Tamam, Kornik yazalım o zaman. Kısacası. Kornik. 1-1.
Chelsea 2-2. Evet ya. Albanya 125. Arttilerde maalesef 1. Başka bize kim lazımydı? Heç kim. Belə. Hesab 9-3 oldu bana. Gönderelim gitsin. 51 ne? Sabah topu bana ver istiyorsun artık. Heberni Malişova. Of. Revanlar var. Şakanlarla. Rakov'la da bakacağım. Evet. Bitti. Videomuz. Özür yaxşı baxın. İki açma oyları artım vermeyeceğini düşünüyorum. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane değişiklik. 2, 3 tane sarı vərəqə ve max qol yaxın. Hər nəsə bir 2 dəqiqə max. Da belki belə. Nikola bu tip versin olacaq. 2 dəqiqə görsən Takuluma altdan qol olmayacaq. Yani max 2 dəqiqədə 3 dəqiqə atım gəlsin. Ya da 1 dəqiqə at belə. Ben böyle gelmiş. Bunu bitirək yavaş yavaş gedək. Üç dəqiqə. 3 dəqiqə unutma. Şey satmıyor. Hadi görüş bitsin. Her şey size bağlı tanımımızı. Her şey yaxşı baxın deyək. Tam bir dəqiqə. Mesela bir tane golcular diye gözlüyorum. Tam takılamadan ona göre. Sonra mitlerimiz.
Evet. Belə. Üzə yaxşı baxın dostlar. Hələ bununla mən gəl baxar keçib. Keçib buna da bax. Görək nə olacaq. Sıxıldım. Gol 90'da gəlib, amma 89-cu dəqiqə oynanır, unutulur. Bir şey anladımsa mənə desinlər. Sonra Ortiz gəlib kim əvəz deyib ki. Nəysə uşaqlar. Belə. Siz bizə yaş baxın. Sağ olun, qalın. Bizə keçək yeniden baxacaq. Günün xəbəri nə oldu? Bir şey verdim. Günün yine var.